Ayangeze mbwino. Aishomero rya Kamunyiga Primary School Rukushangwa omuri Kagarama mu district ya Ntungamo abana batandukana okutebekanisa ishomero ryabo kugira ngo babase kushomera omwanya murungi nobukira bengu bariyo nibateganisibwa okuburebera hasi. Tugeriza abeegi abashikireho nimubareba bariyo nibakirininga baboneza omwanya abokuba nigwetaaga kwehererwa rooms nazo nizo kweherera so bariyo nibatebekanisa kutandika emishomo yabo ya term 1. Bakuru b'ishomero eri nibetombeitera gavumenti ahabwokuba nagenjura bwanyuma y'ebyombeko byabo kutwarwa omuyaga omwaka oguhoire. Ekizimbe ky'abaana kikatwarwa omuyaga nahabwekyo kyatwasaba obuyambi omu gavumenti konka up to now kusa eshaaha egi tiine ekyakozirwe kyona, tiine ekyakozirwe nahabwekyo turimu nitutandika etaamu kandi twine oburemeezi buhango munonga. Nibashoborora ngu bonka bakuru b'ishomero bakahayo okushaba kwabo omuri gavumenti kwonka na hati tibaineho okushomeseza abaana. Beegi hiine abaraburwa class for example hasigireho rooms mushanju na main hall kandi twine nasare hariyo oru tukamanyira ahu erashomere konka twineho orukiiko rwa staff erizooba nituza kureeba oku twakihikanisa nakyo ahabwokuba main hall egi twagipartitioninga tukagicamu ebicweka nka 2 nihazamu classes 2 kandi nasare hiine classes 3. Aha ishomero rya Rubare Secondary School omu town council ya Rubare hamwe na Kyamate Secondary School Rukushangwa omu town ya Ntungamo okushomesa kuriyo nikugenda omu maisho nobukira bengu abaana bariyo nibakyija aha ishomero. Few parents but for Kyamate as our status most of them come to the office. We give them days of grace to come because we don't want our learners to delay in the holidays. Ninyenda kuhamiza abazihi ngu government schools nizishomesa konka Rubare Secondary School is a special school. Ninyenda kugambira ngu itwe nobuhabireho na engage industrial action itwa abana bitu abazira bitu baka engage bakataho abashomesa abari kushashurwa PTA. Abantu bashoborora ngu nobarabe nibakozesa amani okushomesa n'okutungura ebyobwegyese omu mashomero gabo. Gavumenti nabo ebejiche ebahereze bimwe ahabiri kwetengwa okushongora ebyobwegyese. Computers bakabire batwire nyingi habakuba nezo 2 shifts zo kuhurira nitugamba abana nibaba bari squeezed mwenu nitukabe ntwenda ngo batuhereze computers UCC eriyo reka ngambire itwe Rubare Secondary School tuka receivingaga computers from UCC. Bacheho ahabazeire ahishomero erya Kyamate Secondary School bashoborora embeera ibariyo nibarabamo obwahati na munonga omukuhumurira abaana. Konka nshaje na mukaga ezo bakuze kushabiraho zona wabonaho ekicweka nitwara omu banka obankinga urita pasiri bajakira yangu konka norondaho akacweka okareta ukikasya wakahereza yoshashurwa omu banka hariho ebyatugira ebyaguma kikaba bakakugira ngu efukatereho okagarakayo kugura. Parents we suffer a lot because for example in the morning they wanted all those things immediately, so trying to get money was a tug of war because I didn't have money. Gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West.